Секунду, извиняюсь. Короче, şu gün hiç kim не переключается. Никто не переключается. Şu gün самое интересное. Görüp oturan болсаңыздар, самая интересная тема. Не переключайтесь. И, короче, очень важная тема. Надо обсудить. И yayında kalınlar. Hormatlı izleyiciler. Так, сейчас. Сейчас. Короче, iki temanı hem и TikTok, и YouTube. İkisini hem açtım. Звук нормальный, да, YouTube? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Салам алейкум, әммәңізә. Bugün тема у нас будет Мурат Бүргүт. Ben кое-что настрою. И bizlerin eşitmeli ve görmeli zatlarımız var. Onun için давайте разберемся вместе. Потому что алейкум салам әммәңізә. Eşli oturanda YouTube. Hava yaxşı. Спасибо. Bizlerin eşitmedik, görmedik zatlarımız var. Просто сопоставим прямой эфирде. И пусть halkımız eşitsin. Aleyküm salam. TikTok. Hem zat сопоставим. И просто hem zat Türklerde de kabak gibi ortada çıkadı. Onun için başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Murat Бүргүт. Bu на данный момент özünü kim позиционирует dedi. Решалова da, как бы местный Решалова. Adamların problemasını çözedi. Adamların derdini как бы çözedi. И bilesizler mi? Что самое интересное da, bir adam bir dağa düştü. Özü çözübilecek yerinde yok gırt ben çözemem. Ben toku birine maşenikle bilemem. Sen aydı bilmişsen dedi. Esler mi? Abi bunu o hukuku kim ver koyanına? Кто он вообще? Как его зовут? Что он себя представляет? Да? Давай разберемся. Murat Бүргүт. Bizlerin bitti apamız var. Hemenizler tanısızlar. Hazır bir sekund. Bir sekund. Mercan apamızı. Hemen tanısızlar. Artisto. Artisto. Mercan apamız bizlerin давайте mesela просто коротко поставлю видеосunu da. TikTok'a tanıdı onu. Полностью. А YouTube balı tanımadı. Давайте просто я продемонстрирую, да, кто это, что за женщина и что она делает, да. Sonki olan случайda bizlerin 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız öldü. Şoların похоронный проблемаларını и sahip zadın kardeş komunu tap veren hatların biri Mercan apamız. И मैं просто коротко koyu veremem sizlere. Просто послушайте, что она там говорит. Вот так поставлю и будет слышно. Olabilir. Kim olsa da eğer Türkmenistan'a gitmek isteyen biriniz varsa bugün ertirem 4'e çenli vaktiniz var. Смотрите, эта женщина что говорит?
Birisi Downo morgda yatan dedim ya, bir tane erkek çocuk var denmişti ya. O ismi cismi hepsi belli oldu. Ölüm raporunu çıkartmış Batur diye bir kardeşimiz, sağ olsun. Kimsesizler mezarına götürmek üzereyken müdahale edildi. Yarın 4'e çenle vaht verildi. Şunu bilen, tanıyan varsa şimdi dikkatle dinleyin. İsmini, soy ismini, ecesinin, kakasının ismini adını aytacak. Ovadaşınız, klasdaşınız, karındaşınız olabilir. Kim olsa da eğer Türkmenistan'a gitmek isteyen biriniz varsa bugün ertirem 4'e çenli vaktiniz var. Şuna dikkatle dinleyin. Murat Anna Meredov 1978 doğumlu, ecesinin adı Enevay, kakasının adı Bayram Muhammed. Murat Anna Meredov arkadaşlar. Yöne ertir 4'e çenli karındaş tanıdık bildik çıkmazsa o. Короче, hemmenize понятно. Mercan Apa şurada ölen yiten vatandaşlarımızın çisti gönüllü olarak gidedi, sahiplenedi. Karındaş komun tapadı halktan soruyordu, hormatlı vatandaşlar, yine palançamıza tam palança adı familyası bilen şurada öldü, yine şurada caylandı. Ama üstünün daşı yok dedi. Ya bir hayır sabab işine de duran bir katların biri. Prosto bu zat için bu adama hiç kim pul vermedi. Hissat et просто вот чисто, да, вот человечность, да. Давай скажем, да, вот просто adamçılık ededi. Просто adamçılık ededi. Теперь Murat Bürgüt'e gelemiz. Murat Bürgüt ne? Давай вот так скажем. Murat Bürgüt'e gelmeden ön bir какой-то организация Atamurat danışmanlığı, reç paydos насчет этого, da. Atamurat danışmanlığı men neçen birezek önümden çıktı. Atamurat danışmanlık maşin işte dedi, adamların pulunu aladı, yenenim dedi. O Turça'da bir giden adamların pulunu alan 2000 dolardan, 1000 dolardan, 3000 dolardan alıplardanı o Azerbaycan'a kaçı giden, kimisi aydadı Azerbaycan, kimisi aydadı Avrupa, kimisi aydadı вообще başka yerde. Но суть не в этом. Суть то, что bir giden mağdur var. Теперь самое основное, да, Mercan Apa efir açadı. Насчет этого gepleşedi. Именно şu temanı kozuydu, aydadı. Mağdurlar var. Bu yan общественный деятель bu hatın. Считается общественным деятелем. Bir giden binlerce подписчиği var. Bu hatın просто aldıdanı şu adam mağdur dedi. Şunaka problemalar var dedi. Binlerce adam şu günü şunun efirinde attı. Tamam mı? Mercan Apa'nın efirinde oturdular. Bu derdi adamlar koşulup aydı başladılar. Bir yerde bittesi narисовать ettiğiniz вот это же Murat Bürgüt özün ben bilmem. Ne için adın familyan какой-то животныйның adını koyasan hava. Murat Yılan, Murat Bürgüt, Murat Хамяк, бля, я не знаю. Кем ты себя там считаешь, да? Теперь смотрите. И bunun aydan zadı var. Murat Bürgüt'ün. Давайте вместе hemmemiz послушаем. TikTok bana dedron bir platforma. Ben köp de уважать etmem bu TikTok'u. YouTube'da ben в основном bu efir bu da konca şurada gepli oturan, ayda oturan analizlarımız, ilici ayda oturan komentariyamız, razborumuz YouTube'da boladı. Erkin garayışa geçinler. TikTok'taki benim подписчикlarım. Постоянно şunaka razborlarım boladı mende. Теперь
Murat Burgut'un именно aydan zatlarına просто-naprosto послушаем. İnşallah sizler hem eşitesizler. İnşallah sizler hem eşitledi. YouTube sizler hem eşitledi. Давайте послушаем Murat Burgut neme dep bu apamıza ayda oturan neme dep обвинениялар ayda oturan hatta даже töhmetler ayda oturan detaylı durdurup cevaplayayım sen. Sizler komentar yazınlar. Hemen hem komentar edemen. Поехали. Üngün bir canlı yayını bir Türkmen vatandaşımızın biri canlı yayın ediptir. O kim diyedir onu? Mercan Babakanova. Şey deyip yürümünler de Mercan abla dik geçiyor. O Mercan abla der. Onun hakikati Mahımcan. Ne oluş 1968'den evi. Enesinin adı Rodgul. Bağızının adı Cuma Kulü. Dedim avcılarda trafiska yeri. Benim avcılar. Eşitler mi TikTok? Az şu aydan zatlara eşitildi mi sizlere? Ne yerine eşitlendir? Bir de nime dedi hazır? Bu adam aydan zadı şu. Adını familyasına aitti. Mercan emez. Короче, adını, familyasını, doğum yılının, atasının adını, hemez adını aitti. То, что elinde как бы информация var. И короче, пугать ediyor, korkuza oturan. То, что ben реально, ben bilgili, bana bilgi geldi Türkmenistan'dan. Ben seni sustur bilemem. İmini açacak zadı bunun ver oturan mesajı şu. Ben bilgili imen как бы типа menin связим var diktatura bilen. Yani şu короче ben işleşemem Türkmen hükmeti bilen dedi. Düşündünüzler? Слушаем дальше. Nime dedi bu? Так. Поехали. Bakınca ne diyorsun? Münden uğra adam vatandaşlar senin kanalını dinle otuyor. Mesele neme otaydı Atamraş. Eşittinizler mi? Eşittinizler mi? Mindən qoğurak adam sizləri dinle oturan. Mindən qoğurak adam dinle oturan. Это основной фактор. То, что Mercan apa minə kolay adam öz efirinə topla bildi. Düşündünüzler? Mesele yine şu yerde. Şuna dikkat edinler. Mercan apa minə kolay adamı özüne dinledi. Şu adamların derdini ayttırabildi. Слушаем дальше. Şirket bir pul alıptır, anlattır vatandaşları şol temada diyenler. Onun Atamrak gerektirmeye can geldi de şunu yanıp müngün uğra adam suyu illa otuyorlar bir denemir hayküş deyip birden Atamrak gelenin ödedim, danışmanlığın ödedim gerektir. Onu alıptırmaz, onu gurulu diyenler. Bunlar vatandaşlar, bunlar neti neyme deydiler, bunlar bu grubu, her açılan grubu bunlar, mesela açık aydayın, bunlar hani aktivistlere hani yurtta oğulmat otayeti yıkılıptır, bağda oluptır diyenler hiçim varmaz. Onlar ya onu açığa çıkar böyle, onun aktivistlerin ayda oturup, bunların her açılan grubu, bunların aktivist emmedi, tanımadan tanak koyun bu grubu, hani her açılan. Bunların taktikası neyme? O saktan arkasından adamlar bunları programa verirken açıyan, buraya ol üstlerine tapağı diyor, o bir Atamra şirket olsun, başka bir yeri olsun şirket, onu yamanlayan aşağıda da böyle adamlar onun yine de başka temalara gelip onu yamanlan oluyor, bunu yamanlan her kimin doğrudur ödüp seyredip minglep adam atıyor. Ben alliydim. Вот он. Fokusunuzu yine Fox var ya, Fox dediler yani şu направлениені. Opa öğresler öz ağzı bilen aytdı. Minlerce adamı
eşittirip ayttıropslar dedi. Bular aktivist dedi. Türkmenistan hökmedi. Nimeye bolmaydı bilesem, nimeye çıdamıydı, nimeye karşı. Kaçan bir adam minlerce adamı dinledi bilse. Bu Mercan Apa, nim için Mercan Apa adı, nim için bunu уважаю, да? Это шонун подписчиклары уважают эту женщину. Nim için halk уважает? Да потому что она делает добрые дела. Именно şu bürgüdün edi bilmedik işine edi oturan. Halk behbitli edi oturan. Bu Atamurat danışmanlığı kimin derdi olsa gelinler aydınlarda oturan. Yine benim platformam dedi. Aydınlar dedi. Понимаете? Извиняюсь. Это называется диктатура обосралась. И kimi подключать dedi? Özünün sıçançasını, özünün mışonuğunu, özünün oynatkı dediler ama ben onaka demmen. Потому что слабо kaladı. Özünün onaka давай ben grubit etmeyin bunlara. Хотя и надо, они заслуживают, да? Вот таких конченных bunlar подключать dediler. Düşünesler mi? Дальше ищите, Каранла, еще такой задайте, да, фраза, да, активист. Активист demek, смотрите, бар zeleный aktivistler, природа için, бар aktivistler, adam hakları, вообще активист, ben политический активист, еще много активистов бар, понимаете? И sizler düşünesler mi? Hatın aktivni adamların problemasına duyarsız kalmıdır o mutta hatın. Ama min adamı toplap bittesine нападать ettirdi. Не то, что нападать ettirdi, это неправильно я сказал. Просто adamların derdini ayttırabildi. Все. Enamlaka diktatура сразу enamlaka adamları подключать etedi. Слушаем дальше nime dedi? Слушаем дальше. Bakışlar Atamurat çıkacak gürlerine. Atamurat'ın sen yüzünü göründü adam değil o. Bakınca. Şunaya mı sen başka bir yerinin algı vergisine değilim. Sen kim aslında? Sen hiç kim? Sana kim ruhsat verdi? Bu ya kriminal kronika sen programa nalog töle açtın mı? Kanal açtın mı? Sen hakkın var mı? Sen cinayet edip oturuyorsun. Halkın beynizini oynayıp o işletleri aramaya halkıma değil. O beydip kuruluysa onun arasında da öz adamlar oturuyor. Теперь Murat Bürgüt. Özün sen şonday desene. Cinayet ettiğiniz yaneleme senin hakkın var mı? Evet. Может sen şurada oturandırın Bürgüt. Ben sana кое-что покажу. Документ. Этот документ ben içerik üreticisi. Ben nalog tölemen öz iki kanalıma Sakhatov вообще hemme bar kanallarıma ben nalog tölemen. Ben içerik üreticisi. Что сам? Понимаешь? Benim hakkım var. Düşündün mü? Mercan Apa'da olmasa mende hakkım var. Ben Turca'da насчет aktivistler ya, ben политический aktivist, ben kritikavать ede oturan adamların biri. Elimde 193 sayılı kanun mükerrer dedi. 20B maddesi uygulaması ilişkin istisna belgesi bende var. Düşündün mü? Bürgüt. Читаем да, слушаем дальше. Adama hakkı yok dedi. Ama adam istat etmedi. O hatını istat etmedi. O просто naprosto mağdur adamları
platformasına geldi. Mağdur adamlar aytdı. Yüzüne ayttılar tim böyle. Şo oturan Atamurat danışmanlığa ayttılar. Men çekinme adım familiyam bu. İyine şunaka tema dedi. Meni aldaladı dedi. Men bu temaları yaxşı görürüm. Но когда дело касается adamların hakkı yeğilende bir adam çıkıp hakkını talep edende inanmaka Gurbana sözcükler çıkadı. Ова. И это меня бесит. Men капталда kalınma. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Слушаем дальше. Давайте TikTok, пожалуйста, hazır зададали. Дослушаем его. Ова. Полный вот теманы отырдын. Yine ondan son ова. Mihmanam alamam ben. Слушаем дальше. Eşli oturan da TikTok. Azı koysam eşli oturan. Eşitіңіздер yani kayda oturan sözlerini. Слушаем дальше. Otaydan beri sonra öğrenmeye berdim. Men de şu meni allıydım, almadım. Aşağıdan mı yazarlar? Bir gudağını al ne aşağıdan yazdı. Karanglar. Özü ayda oturan Bürgüt ağanı al dedi. Sen Murat mı Bürgüt mü sen? Определись, бля, кто ты такой, бля. Bürgüt ağanı dedi böyle. Nattır yer. Bana karanglar. Bunaka adamlara ben больной ben. Потому что он вжился в свою роль, bilesler mi? Ава. Bilinmeyenlere bile. Может, блядь, ава. Мастер, блядь, обезьяна, ава. Тоже может, aydı, блядь, dertte büyürüyorum, блядь. У него с головой не в порядке. Nim için? Ben унем sizler обосновать edemem. И унем görkezi bilemem. То, что у него с головой не в порядке, блядь. Я за слова отвечаю. Едем дальше. Ay bozlaydıydım. Ertesi sana can ettim ben. Can ettim de dünkü dedim çıkıştalık Atamurat meselede. Atamurat'ın günahı var orada yerine oturdum. Atamurat'a can ettim. Altta dedim 4 bol kuruluşuyor. Yine bir algılı bir doğunma var eken. Ona da can etçi. Yöne publika oynayan. Mitini başka. O adamları yüşür matkara olup görmeyen deyip şu fikre gelip onun sevi dinleyecektim. Hasan verdin, Hasan Allah'ın Atamurat neyme diye. Yanlış olsa diye Atamurat Azerbaycan'da değil. Avrupa klinik yerine de olsa Atamurat'a pulunu töre dördün. Keyif meselesi ödül ya. O alağını çıkar, o kelleğe halkı üşürüp senin niyetine yeni bir laf arayacak. Başka. Ne değerde yağına koşuluptur. Yaltavul ne diye. O bir gıyırmız vardı. Men Türkleştim. Ay men ilk öğrendim. Стоп, şöyle давайте маленький отступ, да? А sen kim? Murat Bürgüt. Sen kim? Sen gör otup şu efiri. Sen kim? Ты кто, чтобы решать такие проблемы? А? Sen kim özüne? Sen Bürgüt. Doğru mu? Sen acışın, sen Bürgüt. Da uç git hele. Sana kim kanaka yetki verdi? Sen neye göre? Kim sana yetki verdi? Ben не могу понять, hele. Ты кто есть вообще? Чтобы sen onlarca adamın problemasını çözüp son TikTok'ta çıkıp aytma. Kim sana yetki verdi? Kim sen? Bled. Şurada bolsan Bürgüt yaz kim sen? Senin yerin zooparkta. Ya Tibet Tuçe senin yerin zooparkta. Ara. Сидишь там, Решалова, бара. Угловик, блядь. Туалетин угловик sen o. Надеюсь, düşünendireyim. Слушаем дальше. Tuğleme bu maşkalı kanalına ilk gördüm koyan rolikleri koyuyor. Onun katlarını atıyorlar diyor. Oğlanlar görközeye oluyor. O ne mediyer? Onun içerisinde bilen yok. İşin içinde iş var. Bu oyunun içinde de oyun. Aşağıda oturup görmeye veyanlar abi yaltavulluyor yani. Hala aşağıda planı ne? Görmeye gittir. 4 tane aktivist oturuyor.
Yani öyle çıkıyor. O zatları hem kim ne o Kullan mı olsa, söyün mü olsa, söyün mü olsa, layık bakın mı olsa, hem yani çıkıyorsunuz. Fikir etmeyin. Bunu siz umudurunu etmeyin. Taksan arkasındaki kimin ne diyenini hem de var katkı oluyor. Bunları teyalaşılın grupta da kedim kimi. Так, здесь еще один отступ adamımızda. Sen kim? Sen Türkmenistan'dan sen agent mı? Turçağa koy verilen. Ha? Nerede çık oturan bunların like basanların zadı? Sen nime dep korkacak olupsan? Ha? Чисто konstitutsiyada Türkmenistan'ın zakonunda administrativni zakonunda var. То, что adam öz hakkı bilen пользуется da medyada aydı biledi. Sen kim? Чтобы взять и bir yerlerde like basıyor. Sen ne biçim korku? Sen sızdırıldın mı? Sen agent mi? Türkmenistan'ın koyuverlen agenti mi sen? Sen kim? He? Sen ne biçim adamları korkuz opsan? He? Sen şu adamları nimeye kaşmar etedi opsan sen? He? Кто ты такой вообще? Чтобы взять adamlara угрожать etmeye. He? Eğer de siz beni dinle oturan bolsanız zat Mercan apa suda verin. Videosu записи var. Пожалуйста, beni uzadama. Никаких проблем. Verinler suda. Pусть суд разбирается. Ayda oturan sözler ne kadar? Kim bu вообще? He? Türkmenistan'ın ajanı mı? Bir yerde kim nime edip yüreyen kim öz hakkını talep edip yüreyen şoları gelip korkuzup susturacak bolutup mu? He? İnanla ki Atamurat danışmanlık yesinler, içsinler bunların pulunu adamların. Bu gelsin danı uları zaşşed etsin mi? He? İlimenin düşünmedik zadım var mı? Кто ты вообще? Кто? А? Кто тебя насрал вообще, бля, чтобы sen взять adamları вот так терроризировать edesen? А? Давай послушаем дальше. Дальше вообще интереснее. Дальше больше бара. Он gittikçe углубляться до утра. Öyle matematik kuruluyor olayım. Diktatör sen. Bakınca sesine şirin ol. Öğrenmeyen sen Koy devi ki diktatör sözü öğrettik bize buna. Diktatör sözü öğrettik bize bu yalakalara öğrettik. Агент мы вообще, я не знаю кто. Ялака это 100%. Униям докажу. И это тоже не проблема. Gördünüzler? Сразу когда sen bunun sesini kıssan, bulara yakın bir adamın sesini kıssan, sen diktatör. Когда bular sen öz hakkını talep etsen, öz hakkını talep edilip dokonca gidişsen medyada gidişsen, значит bular seni uğraşat edebilediler. Bular diktatör emez. Bular diktatora kulluk eden yoklar. Doğru mu? Это так получается. Это двойной стандарт. Düşündünüzler? Им можно, а тебе нельзя. Почему? Потому что он же великий слуга, бля, диктатуры. Besler mi? Как-то вот так. Слушаем дальше. Короче, sizlerde hak yok. Var только kim? Türkmenistan diktaturasına kulluk etse. Слушаем дальше. sen kime yol oturup nimetler onu oturuyorsun. O diktatör dedi oturuyorsun. Özün kuyunu beylik gurulur. Türkmenler doğanımız gerektir. Kıyılardan da men niye vizede ordumla diyor. Türkmen çoğurlar bir paha işte onu Türkçe uğrayanlarlar öyle. Ne için Türkçe uğrayanlar? Eğer bu atları ulaştırmalı, Türkçe uğrayan Türkler düşünmeli, beylik milletler düşünmeli, düşünüyor. Öyle iki kanalına da çıkış edeni verdi. Mümla ve madem terediyle Türk'ü hoş yanırlı. Türk'ün neyme dakını var o? Men davamı, büyük Türkmen vatandaşımın davamı neyme Türk'ler çözmeli mende. Ödümüz yok mu ya? Bizim yemeğimiz yok mu? Ödümün
her ketin birini bir adaga men çağır. Вот здесь теперь durup öteli. Nim üçün Türkçe gepliseng? Nim üçün Türkçe gepliseng? Nim üçün Türkler çözmeli bizlerin problemamızı? Murat Bürgün, послушай меня. Вот sen oturursan sen şurada stopudov dinliyorsan. Meni послушай. Во-первых, Turciyada oturupsan sen. Bu bol oturan случай Turciyada bol oturan. Turciya bananovo ülke emas. Düşündün? Türkmenistan yine şu Berdimuhamedovlar, именно Berdimuhamedovlar Türkmenistan'ı bananovaya strana ettiler. Banan ülkesi ettiler. Düşündün? İsen ikita какой-то osrak sana abişer etti. To, что senin arkanda duraman da. Ya ben bilinmez sana kim bunaka yetki verdi. Sen Turciyada durup suda verme özümüz çözemiz. Kim sen, скотина? Вот ты мне объясни, кто ты такой вообще есть, Рад? А? Кто ты? Вот мне непонятно. Вот иначе смешной бара мультипликационный персонажlar çıkadı, которых непонятно, что он делает, nime ede oturan, senin nime niyetin var? Turciyada oturup adam, karanlar, ede oturan işine karanlar. Turciyada oturup adamlar korkusu oturan, adamları terörize etede oturan, sizlerin like'ınız çık oturan, komentaryanız çık oturan, hemen zat on geldi. Sen Türkmenistan'dan Turciya'ya nimeye geldin? Senin niyetin nime? Это во-первых. Во-вторых, adamlara zat da otursan nemalı? Sen kimdin sen? Sen kim? Встречный вопрос. Sen kim? Непонятно. И еще bir giden yırlığa soksan bu hatına. Hı? Doğru hazır. Bir sekund şu sözün yadından çıktı az. Bir sekund. Ha. Türk'ün. Bana karanlar. Turciyada zakon diyen zat var. Bu zakon buzlan yeri Turciya. Turciyada şu adamın hakkını yediler. Zakonu buzdular. Demek ki sen nereye barasan? Türk hükümetine barasan, Türk polisine barasan, Türk gaziyetine barasan. Doğru mu? Sen başka nereye varacaksın? Sen kim? Sen ne bir şey de bilesen? Ha? Elinde ruçka, ikide defter önünde var, почеркиnden как bu ayak bilen yazılan tek. Кто ты? Объяви себя, da? Kim? Ben просто bilesem, psixovat edemene şunaka adamları görsen. Nervum bara çıdamaydı o. Şu duradan Mercan sen kim dedi? Mercan apamız real men приветствую. Menin edebilmediği işimi. Köp aktivistlerin edebilmediği işini edip yüreyen o. Kim pul verdi şu hatına? Hiç kim vermedi. Это чисто человечность o. İnanlaka adamlar geledi. Şu zatları kaşmart edecek oladılar. İminle minlerce adam oturan dedi. Это их бесит. То, что bir adam daşında 1000 adamı toplabilse. Еще bir yayında. Понимаете? Это их бесит. Düşününüzler. Diktatura. Nimeden korkadı? To, что bir adam minlerce adamı daşına üşürbildiğine. Yine şundan korkadılar. Bu hatın bu minlerce adamın inamını nime bilen kazandı bilesine mi? Просто adamçılık edip. Понимаете? Просто черт, блядь. Просто adamçılık edip kazandı. İyi nomlaka konçinliler geleddanı şu zatları kaşmart edecek olanlar. Hükümet, korku, aktivist. Aktivist, ben политический aktivist. Az dokumentim görkezdim. То, что ben реально налогımı төлемен, ben blogger, понимаете? Düşündüğünüzler. Benim alıbar oturan içeriklerim это политическое, это критика властей, понимаете?
Düşündüңүзлөр? A ты кто? Ты кто? Kim buna yetki beredi? Непонятно. Eğer de sizler el ele bolmasanızlar, inanınlar bana, sizlere korkuzadılar, tam bir yerde çıktı dediler, yine bir zat edemiz, öyüne baradılar. Bana karan, zadni bermengler. İne, menin lichini açacak zadım sizlere, hakkınızı, munaka bürgüt dedi, sıçan dedi, tam ne bileyim ben, yine başka bir şeyle o arka dağ dedi, o ne знаю, güneş dedi, o hiç kimselerin hakkınızı alabilmedi. Потому что bu alemi yaradan verdi sizlere. Cenab-ı Allah verdi. Bu hakkı. Yedirmengler. Ne Monaco konçinlalara ne de Türkmenistan'ın diktaturasına. Слушаем дальше. Gittikçe özünü gömüp var oturan özünün havarı yok. Слушаем dальше. Davamı, büyük Türkmen vatandaşımın davamı. Ne Türkler çözmeyelim indi. Ödümüz yok mu ya? Bizim yemeğimiz yok mu? Ödümüm. Herkesin yerine bir adağı men çağırdı. Hani mesela söyleyen miydi? Nimet, kuniyet, bir şey gibi ben gurulaktın, çıkış edipsin. O adağı sen çağırdı, öyle sen gelebilmedin. Bak, arabal publika oynat, görmen beydi. Ol halka yayladı. Her kimin böyle fikirine diye. Bunu yine de şartlanır. Vatandaşlar şunu şüp diyen, bunlardan o yoktur. Ben ön göründü bir dedim merceğiniz akfa diyenleri sıfatını göründü o nene kara yakını görünüp durar o. Ulan senin onu oynamak olmaz, onu ittirmez mi? Eşittiğinizler ettirmer nemmen dedi. Kimse. Kimse. Murat Bürgüt. Sen kim? Kimsen? Murat Bürgüt. Kimsen? Yaz şurada oturan bolsan, yaz sen stop sen de oturupsan. Yaz kimsen? Orrot konçinle bile. Men ettirmerin. Senden soramalı mı? Bir zat etçek bolsan, he? Senden mi soramalı? Kimse? Слушаем дальше. Çıkıp devler Türkçe ürlerim ol. Ağzıma oltu yerli değdirmen. Eşittiğinizler mi? Bu emmenize değişli. Bu emmenize değişli. Turça'da yaşap yüreyen. Menin bildiğimce Mercan Apa 10 yıldan köp şörde. 10 yıldan köp oldu. Turça'da yaşap yüreyenler. Tipi adam asimilir dedi. Asimilir dedi. Yaşot 10 yıldan köprak 10 yıldan beri şörde скажем 10 yıl sen öğrenesen Türkçene. İseninki tek Murat Bürgüt ni tibi su değil kim kanaka dilde geplidi. Düşündün? Kaysi dilde istese, kaysi dilde hoşuna gitse ene şonda geplidi. Düşündün? Men bilemezsen menin çarjovçamı hem yaxşı görmüsen. Hazır ayda oturan sözlerinde prizreniye var bilesem. Ne için bilesem? Потому что bu hatın çarjovdan. Yine senin düyüp açacak zadın şu. İsana senin kitap bara natsistlara ağzına bir zat gelip yaxşı bir zat gelen. Aytmaltın. Mene primerini bile çekinmem oturma. Sen konçinli demen. Ondan beterrağına yamaydaman bara. Anımayış? No. Sen bara bu senin bilme senin arkanda kim duran, kim sana bunaka yetki ver oturan hormatlı vatandaşlar, hormatlı izleyiciler. Şunaka adamlara vermenler yol. Vermenler yol. Vermenler. Bunu satın aladılar. Menslere dekaju. Просто-напросто. Bu nimşe dedi. Bu aladıdanı maşayni adamları çıkaradı. Doğru mu? Ededron işi Murat Bürgüt'ün adamları zada çıkaradı. Yine palanca maşaynik, palanca pulunu alıverdim. Yine ne ettim. Onu koydum.
Yine bu maşinik değil, bu getirip verdi. Men sana aytyan, önce Allah. Bu sık yine ona kayan persini bile önce Allah'tı. Sen bana kim тебе возомнил? Sen tuvaletin o головою var блядь, понимаешь? Sen dalyan решал vasa. 2 panedenlik var, yüzük takıp var. 2 panedenlik türmede блядь, 2 tane блядь как шныр носки убираендерин блядь, нахватался 4 söz ова. И еще сидит здесь, машешь, блядь, ова. Умные слова 2 сказал, блядь, и все, блядь. Теперь смотри, блядь, сбил ты меня, Bara, zлишь ты меня. Sen ne için TKM viza aldı, bir patsan çıktı. TKM viza maşinik mene dedi 1 yıl mı 6 aydan beri aldala büreyen dedi. Sen ne için şoları TKM vizanı çıkarıp şu imeni edesene adamlar yine falan maşinik. Ne için şu anda edebilmedin? Yemedi. Doğru mu? Çatmadı senin götün. Потому что korkasan. Çünkü потому что prikaz bir yandan vermediler sana. Sen просто cim yemedi götün. Çıkarma. Adam açık ayda oturan. Düşündün? Bize her vazmaz поддержать ettik. Bize her ayttık. Başka vatandaşlar ayttı. Ama sen aytmadın. Kanı şu anda senin. Ey, eşitiyen mi? Nerede? Ha? Osurak. Osurak sen. Evet. Ava. Sen var özüne bara bilmem kim ты там возомнил, да, ты никто и ничто. Ава. И по жизни нахер sen никто и ничем не был, bara. Если копнуть глубже, bara, может ты и опущенный где-то, bara. Черт, блядь. Слушаем дальше. Ava. Çıkarıbilen bolsan yine şoları çıkarmaltın sen. TKM vizanı adam açık aytdı. Yüzüne bastı, yüzüne durdu. Yemedi götün. Ava. Men. Çok. Слушаем дальше. Her kimin nemesini aytıp aşağıda diyen yine o zafanay diyen. O 4 sana aktivist oturuyor, yorum yazıyor. Şu yorumlar imini böyle klientini yukarıda katlarına oturan aydın o an aşağıda plan yazıyor. Hemen geçip dursunlar. Yani hak olun vatandaşlar. Bu ne alakta grupa üyediniz oynatmayın. Kendini korunorluğu ne çağırmalı, her türlü edip ortağını buluşturmalı. İştinizler. Düyüp sebep. Davay inene şöyle düyüp sebep duran. Sakın koşulmanlar. Zat etmeyin özünüz yakmanlar. Bana kare. Yine bir soru. Sen kim? Sen nime uğraşat edopsan adamlara? Nim için şu adamları aytmasın? Senin yanına gelmeli mi? Okey. Sen kim? Кого ты из себя представляешь? Закон, kaziyet, kimsen? Sen Turca'da nime çözüp bir hepsen? Kimin adından çözüp bir hepsen? Nim için Türk hükümetine, Türk kaziyetine, Türk polislerine hakaret bir şekilde sen bu zatlara aydopsan. Men nima bu panet. Türkmençilik disen. Şu mu Türkmençilik? Bizlerin Ata Murat danışmanlıktaki yani знаю aldalap adamların hakkını yep yürettiler. Şu mu Türkmençilik? Sen mi çözesen onu? Sen kim? Kimsen? Sen ne için Turca'da özün bolup durup ava men çözemen desen. Anime Türk zadı adalatı çözebilmedi mi? Bu problemanı. Hı? Senden mi soramalı kaysi dilde geplesin? Türkçe mi, Türkmençe mi? He? Вообще adamlar. И еще плюс sen угрожаешь. Aktivist, bana kara, еще раз повторяю. Aktivist, herkese aktivist var. Düşündün? Sizler, одно с другим не путайте. Düşündünüzler? Var политический aktivistler var. Düşündünüzler? И var просто-naprosto böyle efir açan adamlar var.
Düşündün mü? Одно с другим не. Потому что у сенде, сука, мозгов нету, sen не поймешь. Это не sana не дано понять, понимаешь? Вот такие, sen же бürgüt, senin мозгин yok. У тебя вот такие мозги, как у паштет. Баря паштет, помните? Паштет. У тебя такие маленькие мозги. Куда ты лезешь, о? Girme. Girsen, bana kara. Tank с коляской болады. Tank. Bizler. Tank, sen коляска. Düşündün mü? Просто раздавят. Слушаем дальше. Ben aytacağım şunu Ali, yöne mecana mahımcanla hakikatın sen Atımradın davası var olsa yanlışı Atımradın sizi hemme grup bağlı mahkemeliktir. O avukat şunu verdi çağırırlar. O kalanına böyle cevap verirsiniz. Sonrası zat yoktu. Sen fikir etmeyin. Ay bir beyli çıkış ediyen. Ay ne diyen. Senin ne diyeninizi ne oyunun içindedir Gözümü kovul ya. Şimdi bildin mi? Sonuç Yine gördünüzler mi? Yine o taka akuratlı manipülasyon özümüz biliyoruz. Kimsiz? Kimsiz? Ha? Sizler nime adamlar bispakuyte dopslar. Nime bilen korkuzcak bolupsan? Mahkemelik. Adamlar ayttı öz bu nenesine aittiler. Bolup geçenine aittiler. Ha? Сəni каким боком это интересует? Я вот этого не могу понять. Səni, Murat Bürgüt, səni это каким боком? Я не могу понять. Может şunaka situatsiya болу biladi. Может şunaka situatsiya болу biladi. Kaçak adam dokumentini oңартырacak oldu. Kaçak kaldı именно şu şirketin yüzünden. Korkmanglar. Varınlar vatandaşlar. Barınlar. Barınlar yeneğim dakansa durunlar. Çünkü o sizlerin hakkınız. Sizlerin hakkınız. Sizler durunlar. Dakansa durunlar. Çekinmenler, korkmanlar. Munaka da var ha. Munaka da bürgütlerden çekinip korkacak bolsanızlar. Ben bilinmen. Ben bilinmen şunun bitti. Bilinmen özüm Kamorka'da ön ofisi vardı. Hazır какой-то bir yerlerde oturan bilinmen. Kamorka'da o какой-то zadın üstünde oturan непонятный elinde list tam. Я не знаю, где он сидит. Onu ön kitak ofisinde emez. Видимо o çıkar götüne deptiler bunu. Başka bir yerlerde oturan. Опять-таки bir zat diyecek bol oturan. Berinle özünü suda. Ne için? Eden Turçada oturup Türk hükmedine eden zadı için ayda oturan sözleri için toştu Türk adaletine inanmadığı için berinler suda. Kaysi dilde geplemelsini ayttığı için o şimleyni berinler suda. Berinler. Ben hakaret edem yok. Bu Murat özüne bu aydan gepi Murat Bürgüt dedi. Məndən paftarayı. Bürgütü aldınlar dev aydıp de. Bürgüt ağanı. Murat ağanı hem demedi. Özü Bürgüt ağanı alınlar dedi. Bürgüt söyle pajalstı. Bürgütü verinler suda. Adalatlı çözülsün. Eğer de Ata Murat danışmanlık realneyem adamların pulunu alan bulsa buyurunlar. Verinler mahkemeye. Çekinmenler. Korkmanlar. El bolu barınlar. Hemmenizler bir yere toplanınlar. Gidinler de dava açınlar. Bu üst отвечает eğer de Ata Murat danışmanlık alan bolsa pulu. No. Şu arada soranlar. Bu Murat Bürgüt kim? Bu kim? Bu nime edip birepti? Eğer de Mercan apamız yayın açıp binlerce adama şu problemi akaradı bilen bolsa то она ответит за свои деяния, не деяния, да, eden efirini она сможет объяснить. Но senin bu aydan zadın eğer de sen Mercan apanı aktivist hep hazır efirlarda medyada linç edecek bolupsan
Senin ede oturanın nime? Töhmet, ugroza, sen linç vaat edecek bolupsan. И это как понять? Я не могу логику здесь найти, понимаете? Öyle. Слушаем дальше. И son ben самый основной meseleye geçemen. Ова. То, что мен айтты ма? То, что он неадекватный. Onu hem görkezemen. Ağzıra çıkışımı etti. Kulakta böyle şöyle no. Şu davanın içine ben direnem olsun. Şu kadar dediği soğuru alıp arada özümüz düşünüşüp Kulyala kolluyor. Vatandaşlar düşünüşüldü diye bir etki senin aylardan çıkış edip burada kim bunu yatarım olsa o halkın içine negatif yaratma. O ağırlığını serpme. Getir o server yine de beylikler oluşacaktır. Olma değil ya. Eştinizler sizleri görüp yine başkalar koşulu biler dedi. Koşulacaktırlar. On yalzat bu ettiremiz yok dedi. Значит kandı buladı. Bir yerde Türkmen halkını istedik. Türkmen şirketidir. Ya maşinidir. Aldı alabiledi. O adam susarak gezmeli de. Sizlerin logikanıza göre. Sual gelsene. Sizlerin logikanıza göre o adam hakkını aramasın. Hiç kim el ele olmasın. Rust aldalansın, yüresin. Doğru mu? Sizlerin isteğiniz почему? Sizlerin ememez. Bu sizlerin arkanızda Türkmenistan'da duran mahkeme işgərləri beredron prikazları sizlere bir de Türkmen halkı hakkını aktarmasın. Hakkını yedirsin yüresin. Doğru mu? Onaka ettirimiz onaka bolmuydu. Hrenız dva. Allah Teala veren olarak hak. Sen emez ve sen emekzeşlere kalmayan rişad etmek. Düşündün? Nime dediler, nime koyadılar. Вот как-то вот так. Слушаем дальше. Dedim ol planına hiç yaşanam olmalı. Hatta kayın olmalı. Vatandaşlar canımı sağ olsun. Şunu yana sağdın çekten çıkayanlar onun evinden özmez gelir. Özmez anlatmam. İşlik gelip mi okuduk gelip mi işimiz okumuz ülerim oluyor. Yani sağ olsun. Güler yüzümüz olsun. O zamanlardır zaten. Bilin. Görənlər, nime dedi? Onların keddindən özümüz gələmiz dedi. Это что? Это как понять? Onların keddindən özümüz gələmiz. Sen kim? Sen kim keddindən gelip? Nimşetçek bolupsan. Nime niyet bilen ayttın? Keddindən gelir iste. Kandı düşünmelim onu. Gelip öldürecek mi? Atacak mı? Çapacak mı? Pistolet direcek mi? Nime niyet bilen ayttın sana? Murat Bürgül. Açıklamasını istotma. Sen kime işlopsan? Nime iş edip birepsen sen bir yerde? Sen heddinden gelemizde. Etibak bir bak. Vaftarı. Geldinizle işlemeye, okumaya, münakazatları etmenler. Это как понять, когда senin 2000 dolar sen şurada 3 ay işledin, 5 ay işledin, 1 yıl işledin, 3000 dolar topladın, onu hem gelip bittesi alsa, yalan gepler. Sen tribut etme dedi. İşin bilen bol dedi. Okuva geldin, seni aldaladılar mı bir kakoy şirket? Yeneyem aldır sus, ona kazad etme. Burzat bosa bana vermeye demen. Du sen kim bile? Kimsen? Bisni namda sen kim? Ayt ben palanca evde. Bende şörümde 35'te yıldızım var. Bir de 45'te ben palanca zvane götüremedi. Kimsen? Чтобы sen bizlere halka ukazuют edip как что надо делать. Sen şu videonda adamlar именно Mercan'ı klivit eden yok Mercan Apan'ı. Kızına köküre vurup vrude bir kızı olmalı. Yani adını yamaydı yadımdan çıktı. Men Türkmen mi? Lebav velayetini şu günkü gün diskriminir de tuttular. Bizlere menem Çarjoğullara şatır dediler, tap dediler. Gir komentaryalarıma yine şöyle azı TikTok'ta yazı tuttular. Şöyle yemezadiler. Hiç yok.
Это не так, что ли? Ha? Sediş tam hava. Mınakalar ettir. Önce Allah. Korkmuyorsun sen Allah'tan. Sen korkmuyorsun Allah'tan. Sen Bukhari kara. Mesela neşte videonu koyu verin. Хочешь mesela конкретно расследование edemenden просто çıkaraman. Senin ede oturan двойной standartlarını, yalanların emmesini çıkar görkez hemen. Sen silen videoların mende durup denmesi. Понимаешь? YouTube açsan о тебе все скажут o. Что ты здесь сидишь, все учишь, emmesini, Türkmen halkının жизнini kaşmart edip yürüyepsen. Kim sana ona hak verdi? Ha? Turkiya banan bu ülke emez. Düşündün? Давайте mesela yana bitta video görkez hemen. Hormatlı TikTok izleyicileri, TikTok patbişiklarım, Erkin Garayış kanalıma giringler. Menin azı şurada profilime girsengizler YouTube'un suradı durandır. Giringler, ene şuyunki video обязательно şu anda duradı. Обязательно от и до конца, ene şu menin primoy efirlerim emmesi şu anda buladı. Hormatlı TikTok patbişiklarım. Слушаем дальше. Так, извиняюсь. Смотрим дальше. Здесь он закончил. Теперь. Секунду. Так. Где это было, блин? Я его потерял. Сейчас, секунду, друзья. Лучше я вот так сделаю его. Так, плейлист. История. Блин, ушел он. Вот здесь он был. Секунду. Все, разреши. Возомнил себя кем-то там он был. Neyse, onu bir kez oturmalı. Послушайте просто, что он говорит, да? Biz efir ettik. Yanlış göçüm ediyen şunu yanlış mı? Sen Alihan bir benim senin sarın var. Senin padişahın var. Düşündün? Senin benim Allah'ım var. Sen var. Allah o dava bu dava Bizim girin. Allah'ımız Onu boş var. mu deri? Sen padişahın var. sen haksız diyen. Fikrimiz hicem doğru gelen ok. Onu hiç kellene vardı oturmaya sulu. Yine sana açacak zaten. Sen yolunu düzelt. Ben sana istediğin yolunu Alşer düzeltmesin. Ova ne? Ben sana plan da edecek adamın ondan aytmaz. Plan da edecek deyip. Yönü boş kaşırda yani. Şunu yattan çıkarma. Senin şu çıkışların. Bırgıra hiç kime faydası yoktur. Sen fikrin çekiyorsun. Alişan, benim mikrofonum yapacak. Alişan, mikrofonum yapacak. Bir bak. Senin fikrin için faydası yoktur. Sen потому что biz senin fikrini öyle yaşıyorsun için fayda var. Bırakışlarını göre ona diyeceğim. Adamlar bilen uruştu. Bunların benim açacak zadım bunların padişası var. Bunlar Allah'ını tanımıyorlar. Düşünüyorlar. У них ни чести, ни достоинства, ни человечности. Абсолютно. И maalesef çünkü bizlerin halk köpçülüğümüz eminle senin izinden biz görüyoruz yine nimet yaz dedi mi? Все. Na avtomati şu vatandaş şunun aydan sözünden korkadı. Все. Davasını hem geri çekedi. Oturan
işine hem koyadılar. O kaçmak bilen boladılar. Eğer de şunak adamlardan korkacak bolsak yaşayışımız yaman kıyın boladı. Nazı bitte videosunu aktarıp oturtmam. Yani atmetka al koydum ama onu mine propal толкушто. Şey onaydı. Ben görkez hemen. Что он просто глупый человек, взрослый и глупый человек бара. Az ya onaydı все равно. Но, karanglar. В чем Mercan apamız вот неправильно aytты? Hı? Nemesi yanlıştı Yankay'dan sözünde? Hı? Yankı adamların hakkı üçün bir zat dedi. Не то что özü aytты da adamlar gelip aytты. Ne için? Sen mi ne решаешь, Murat Bürgüt? Sen mi запрет'te olopsan adamlara? He? Senden mi soramalı açacak koyacağını? Давайте ben sizlere Stop. Вот ben taptım hazır. Давайте ben sizi перемещу Murat Bürgüt'ün тренировочный лагерine o bir vakti bilen MMA'da выступать eden de боец, блядь, iki понедельник. И просто посмотрим, да, что из себя представляет этот человек. И просто адекватный mı yok mu? Давайте bile görelim. И, кстати, TikTok, erkin garayış, girinler, подписываться edinler. Bu video şu anda duradır. Поехали. Murat Bürgüt, Türkmenin mert yigitlerinin yolbaşçısı dep videosunda yazık. Поехали. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. İsler şundan bu адекватный бұрзадақ Хорошовсла mı? Вот этот человек, он самолюб, он дурачок, Таслям. Да, может, да, блядь, имеет право, базар yok, да. Там он что-то там показывает, как будто пловец, да, yüzüp yürüyen. Я bilmem özünü там посчитал Майк Тайсоном или я не знаю. Но суть не в этом. Суть в том, bunun niyeti nime? Adamlara uğraşat edip. Bizden halkımız aynı şunaka emmez adın çıkya, yine nimet ya, biz çözüyez, biz buna yol vermeye, siz kim bile? Kim siz? Это самый основной вопрос. Это самый основной вопрос. Сейчас, секунду. Короче, YouTube. Şurada 122 adam oturtmaz. Пожалуйста, лайк басыңlar, подписаться edinler. Для меня это очень важно. Лайк бесплатно, просто басып koyveringler. Я вас очень прошу. Просто basыңlar. 100 hazır şuncha 100'den köp adam oturtmaz. 18 tane like var. На данный момент
TikTok 17 ming'e geldi. В чем проблема? Просто лайк. Не жалейте его. Не жалейте. Я вас очень прошу. Теперь давайте вот просто обычный вывод edemiz, да, вот ana shu zatdan. Если вывод etsek, что получается у нас? Что получается у нас? То, что Бүргүттегі адамлары bizler voля berip oturmaz. Kanday? Susarak, hissat demeden. Это во-первых. Во-вторых, bu adam Turkiyada sizlere uğraşa dedi oturan. Turkiyada. Türkmenistan desek okey. Ona разговор yok. O Türkmenistan. Но Turkiyada onu bana karanglar. Türkmenistan'ın zakonu Türkmenistan'da işledi. Turkiya'nın zakonu Turkiya'da işledi. Turkiya'da oldu mu sizlerin hakkınızı yediler mi? Gidinler hakkınızı tribut edinler. Понимаете? Вот тогда вот göresler, как демократический ülkede примерно как он будет работать şu sistema. Düşündünüzler. Ama Türkmenistan'da desenizler yeneyem до конца gitmeli ama уже el ele. Neşte mağdur var olsa, neşte şu maşenikten neştesi var olsa, ne şimdi pulunu aldıran hemmenize el ele bolsanızlar, вот тогда и что-то и изменится. Давайте комментариялар окалы. По-быстрому. Так, салам, алейкум салам. Четко бро, короче. Алейкум салам. Kim bu adam? İndi girdim. Tanagandırın Alişer. Bu Murat Keptar. Murat Keptarvaz. Оказывается. Okap bilen ok Alişer. Örgeni oturtmaz. Так. Вопросов, а чё он Равшан а чё он Равшан Линкоранский? Да никто он, какой Равшан Линкоранский? Никто он и никак его звать. Понимаете? Если он не на стороне притесненных, понимаете, он подлиза диктатуры. Вопрос в итоге кто активист, блогер, смотрящий зачем? За весь народ газуйте. Ребята, я сказал свое мнение, я имею на это право. И у меня даже есть... Я блогер, понимаете, и я имею право на это. И этим, я думаю, сказано все. Я свою точку зрения сказал. Я как вижу эту ситуацию, и все. Goşayda meni, yok Ahmet, bu TikTok emas, TikTok'a gelsen koşu boladı. Pihpah bu, Murat mı? Так. Sonra cevap zatlan var. Yaz Ahmet. Goşayda dost. Nime? Вы вдвоем в Турции находитесь, вас смотрят. Весь мир, можно сказать, что вам дал право говорить на массе народа. Опять тот же вопрос. Я отвечаю на каждый вопрос. Не надо меня кайталады отырмаңлар. Так.
Салам алейкум из Чикаго, брат, доброе утро. О чем ты говоришь, Алишер Джан? Послушал, наверное, BMW. Короче, сделаем так. Имя Алишер Сорама отвечает, пожалуйста. Я живу в России. Не мог купить билет на поезд. На поезду. Сказали, только скрыто продаются у моего семьи нету карта, как нам продвигаться по вилаятам в поезде. Короче, черта шунака вопрос бар, да? Короче, билет поезда билет алacak болады, кассада сатылмайды. Как всегда, я взял, кассада билет сатылмайды. Задың ашағынан алмалы да, орта таныш тапып алмалы деді. Или же карта білән алмалы деді. Как бы, демеділер ал шуңа, интернеттен онлайн алыңлар демешлер. Но, как всегда, адамларда картасы yok и немше dinмен dedi. Шунака ватандашларымыз бар. Давайте, как вас, Рома, давайте индики эфир, завтрашний эфир именно посвящу именно касса, то, что кассада сатылмайды билетлар, что и как. Обязательно завтрашний эфир, иншаллах, об этом будет. Неме человек в годах, Яшули, сидишь, фильтруешь его разговоры. Разговор не стыдно тебе? Блин. Почему мне стыдно должно быть, а? Почему им не стыдно? А? Когда они вот так сидят, и он такие вещи говорил. Понимаешь? Зайди в мой профиль в Ютубе, зайди в Сахатов или же в мой профиль, зайди, просто посмотри, я с чем борюсь. Он один из тех представителей в Турции, который служит этой диктатуре, понимаешь? И они на данный момент, как ты видишь, пугают людей, кошмарят жизнь туркменских граждан в Турции. Бошвар, Альшер, пихпахол. Альшер, тебя... Да, мутно показывает. У меня тот телефон барахлит. Иншаллах, я его тоже сделаю, да. Кстати, ТикТок, я еще раз сіздерден прошу, менің Эркин Гарайш каналыма переходите. Менің профиліме кірсеңіздер, ютубыңыздағы дұрандыр. Переходите. И менің весь движухам, бірінші видео, бірінші чыкан, бірінші хабарлар, хәммәсі шоянда чыкады. Хорматлы менің TikTok подписчикларым. TikTok'u kapadaman. Благодарю әмәңізə gələnəyəniz üçün. Kim like basan bolsa, kim подарка atan bolsa, kim вообще поддерживает утром болса менің каналыма. Әмәңізə спасибо. До новых, до следующих эфиров. Әмәңізə спасибо. Так, теперь YouTube план kaldım. Короче, Алишер, твое поведение свойственно негодяям. Да, это ваше мнение. Тебе 30, ему 70. Разница, где уважение? Где уважение? Где уважение? Смотрите, давай я вам так скажу. Этот негодяй, он негодяй. Он, понимаете, это как я могу сказать, чтобы
чтобы вы поняли, он негодяй. Он делает так, он служит диктатуре. Он выполняет какие-то задания. Он пугает людей, кто будет просить, скажем, будет өз хаққын талап етмей башласа, именно шунаqa адамдар chiqadi. Бебет болады. И халқы коркызманың угрунда. Eshitmedin mi yani sen? Nime dedi? Seni göre tuttular dedi. Seni izle tuttular dedi. Senin yazan komentaryalarını okutupmuz dedi. Sen kim? Nime niyetine aydopsan uzadı? Ha? Понимаешь? Когда senin $2000 pulun alsa, bittesi. Sen onu 7 aylap topluysan yemin içmin, какой-то негодяй alады. И еще buniki tek негодяйлар çıkıp, o hakkını soru oturan adamları korkuzadılar, кошмарить ediler. Как бы sen бесправный, все, мы тебе не дадим. Прям açık ayda oturan biz sizlere yol verimiz dedi. Sizler kim dep sorasan, ответ yok. Kim ular? Kim? Вот самое интересное. Так, Гурбангулу второй. Одним словом, ничтожество. Может, да, это правильно, да, поддерживаю ничтожество. Почему? Потому что они недостойно действуют. Тут в Ютубе писать тебе правду небезопасно. Могут найти ТикТок лучше. Я вам так скажу. Смотрите, ТикТок, когда ты какой-то ролик ставишь, она продажная ТикТок. Я YouTube уважаю. В Ютубе ты можешь с любым судиться, понимаете, за свой контент, за свой эфир. Понимаете, здесь есть демократия. А ТикТок, она продажная. И у меня это 3-й канал в ТикТоке. Понимаете? Это 3-й канал. Здесь тоже вы юзером можете прийти. Юзером спокойно можете прийти и все. Просто вы одно поймите. То, что эта платформа, она надежнее для меня. Она надежнее. Она защищает тебя. Понимаете? Пожалуйста, ставьте лайк. 102 человека. 25 лайков. Просто поставьте лайк, пожалуйста. Это никто не будет видеть. Можете даже стать моим спонсором. Я независимый, и мне никто не указ. Если я посчитаю вот одну тему интересной, да, я выйду и скажу. Понимаете? И это отличает всех от всех. Можете поддержать, поддерживайте таких независимых людей, таких как я, таких как другие активисты, да, много их. Так. И смотри, модератор, и у тебя если есть мнение, пиши. И не надо. Вот, понимаете, люди пугаются. Зачем пугаться? Так каких поров? У вас есть мнение? Блин, скажите, пишите. Я вас очень прошу. Хватит, может, что? Шерстяной он? Да и может. Салам алейкум. Алейкум, брат. Алейкум. Добрый вечер, брат. Вечер добрый. Аллах ему судья, но не вам судить в таком формате. Я его сужу? Нет. Я его не сужу, я не судья. Но кто он? Он кто? Почему, когда он говорит, то ему все можно, да, и даже угрожать. А когда я говорю, нет, так не пойдет. Не, ребята, у меня есть насчет этого мнения, насчет этого человека, насчет его деятельности. Аллах ему судья, это 100%. Он судит.
Он судит 100%. Брат, сіз нейролог, Туркменистанлы. Короче, сегодня был хороший эфир. Мне лично понравилось. Как всегда, если и я удовольствие не получаю от этого эфира, да, он как-то... Вот вчерашний мой эфир, честно сказать, он в таком формате прошел, хорошо прошел. Не то, что хорошо. У эфир мана слишком нагрузка болды. Потому что он оказады görəndə məni просто переклинивать edədi. Bəsləmi? Алейкум салам. Что за тема? Подписываться әртә болады тема. Алейкум салам. Короче, я хочу сказать. Блин, сбился. Сбился честно. Забыл, про что я говорил. Напомните, хорматлы излейджилер, о чем я это говорил, пока не поздоровался. Ты не прав, брат, государство не игрушка. Ама караң, а жизни людей игрушка, судьбы адамларын судьбасы игрушка, бәчелерин geleceği игрушка, адамın hakkı игрушка. Разве вот şu zatlar игрушка? Если şu zatlar игрушка болса, значит bu hökmeden также игрушка Türkmen hökmedi. Düşündünüzler? Eğer de bunlar adamın hakkını, hayatını, varlığını, yokluğunu игрушка gör oturan bolsa, to men karşısında. Ben karşı duramam şu zada. И до конца. Тема про Мурата Кептарваза. Да? Мурат Бургут. Мурат Бургут, он себя так называет. Давай türkmenский говорить. Türkmençe ayda oturma. Ene şu mening türkmençe. Şive çarjovça. Весь Türkmenistan это игрушка. Arkada. Во, пожалуйста. Mening мнением emez. Yine şöyle adamlar yazı oturan. Весь Türkmenistan. Berdimuhamedovların игрушкасы. Весь Türkmenistan. Каждый говорит на том языке, на котором хочет. Если у тебя не хватает грамотности, то в этом только ты виноват, Юнус. Но не то, что он просто aytdı Türkmençe gaplar dedi. Okey. Ben zaten erkin garayış, ben de Türkmençe. Türkmençe, ben Türkmençe gaplıyordum. Ава. Это что Türkmençe? Алишер, на этой платформе вопросы нужны помягче. В смысле? Помягче. Вопросы нужны. В платформе вопросы нужны помягче. Я сам туркмени, брат, ты не прав. Qara, Sanjar, senin мнением не прав, deb ayda o'tiribsan. Это твое мнение. Men не соглашусь sen bilan. Mening мнением bu. Men себя считаю правым, потому что ситуацияны көрүп отурман и анализировать эдемин эмме зады. Да, могу yanlış yerim бар болуп биледи. Men идеальный да эми өзүмө. Но давайте будем обсуждать это. Мен золотой дәм yok. То, что мен всегда прав дәм yok. Могу ошибаться, но в этом случае yok. Потому что этого человека мен көп эфирларда отурдум, көп общаться еттим. И мен her bir aydan sözüme подчеркиваю и arkasında. Так, ты прав, брат.
Это... Так. Вспомните 20 лет назад, как хорошо было. 20 лет назад? 20 лет назад, давай. 2004. Yok, yaxshi emasdi. Niyazovdi. Yaxshi emasdi. Yaxshi emasdi. Так, дальше. Ты же узбек, брат. Men o'zbek. Yo'q, men давай вот честно, да? Men her efirimda aydaman meni so'raydilar-da. Mening 7 arkam это tekeler. Вот честно, да? Tekelerden. Men Чаржовда өстüm. И мне чисто по барабану. То, что текедер, юмуттур, какой-то yana bir тире тайпадыр. Мне вот это вот не интересует. Для меня это чуждо. Мага бара, хоть Марстан, ну, адамын качествосы болсын. Белый, черный, синий, желтый, бордовый цвет болсын адамын. Цвет кожи не интересует. Главное качество адамын. Узбеков уважаю. Hemen aydadılar, yaman millet yok, yaman adam var. Да, Сергей Романов, критика властей. И в основном меня интересует только Туркменистан. Вот что, блин, связано, меня очень интересует. Потому что это моя родина. И давай так скажем, это менің ватаным, что, блин, hemen öz ataydılar, да? Bu менің ватаным. Санжар бар. Не надо. Где ты находишься сейчас? В Турции. Не надо кошмарить, не надо. Молодец, спасибо. Что ты хочешь доказать? Ничего не хочу доказать. Хочу говорить. Хочу сказать. Доказать, да, доказать тоже могу. То, что шүгін Түркменистанның хөкмәді өз халқын әзі отыран, хаққын елінен алып отыран, әді отыран işleri yanlış, әді отыран işleri halka karşı bolduğunu просто ayda oturma. Mənim haqqımı alanlarını aydaman. Düşündüğünüzler, sizlere havarları yetirəmən, yazılan havarları yetirəmən, bilə kritikovat edəmiz, bilə разбирать edəmiz situasiyonu. Yine mənim şeyde oturma. Так, почему ты не ответил на мой вопрос, брат, наверху? Повторяю, что надо исправить в Туркменистане. Что надо исправить в Туркменистане? Расскажи подробнее, если ты понимаешь в политике. Сейчас. Брат, как гидip yatsa. Unlular köpeldi. Yok ya. Bana qaranglar, mən unlu deyəm yox. Просто məndə özüm fikrim var. И mən sizlər bilan paylaşacağım. Так, братка, ты же знаешь, у тебя будут проблемы с государством, брат. Да, уже бар məndə. Məndə уже 4-5 yıldır var o problema. Hatta 4-5 yıl Türkmenistan'ın içinde vardı məndə onlar bilen problema. Məni çıkarmayacak boldular. Məni Türkmenistan'da bir giden töhmetlere kaldık. Beğenmez adım sattığından çıkıp kayttım. Так, брат, sen özün kaçan gidesen? Alişer, кто тебе ближе? Сотрудник МВД или преступный мир? Вопрос. Мне ближе, знаете что? Блин, ни то и ни другое. Ни то и ни другое. Брат, брат, привет из Москвы. Привет. Из Турции. Короче, здесь хороший вопрос был. Отвечу. Расскажи подробнее, если ты понимаешь, да?
Что надо исправить в Туркменистане? Что надо исправить в Туркменистане? Что надо исправить? В первую очередь пусть подадут медиапространстваны. Если пиццаны geç getirdilermi? Havarlarda айтсınlar. Понимаете? Медиа. Хаварлары koysunlar yola. Надо вот это исправить. Чтобы было медиа. Чтобы новости не искажались. Это раз. Конституция kitap. Birinci klastan beçelere преподаваться etsin. Конституция kitap. Adam hakları преподаваться etsin. Как Турция'daki так. Это два. Yana неmeyi исправлять? Halkın saylağanı gelsin. Enamınaka halkı əzi oturan prezident Berdimuhamedovlara impeachment ilan edende просто turup gitmeyebilsinler. Это я не знаю, уж третий или четвертый. Hakim выборları bolsun. Местный hakimler, даже obanın başlığı halk saylasın, oba saylasın. Везде, чтобы выбирал народ, халк. И давай скажем так, да, народовластие Türkmenistan'a gelsin. Чтобы hükümet halka служить etsin. Halk hükmedemez dana. Düşündünüzler? Чтобы не вот так было, не вертикальная власть, а горизонтальная. Düşündünüzler? Adalat bolsun Türkmenistan'da. Вот что надо. Просто adalatsızlığı ayırmalı, adalatı getirmeli. Вот что должно быть Türkmenistan'da. Смотрите, Какаджан Мамиев. Давай я sana отвечу, да, sen здесь так написал, бара. Я тебе сейчас, я senin hazır комментарием прокомментирую. Какаджан Мамиев. В Туркменистане все хорошо. И такие балаболы всегда везде жалуются. Это не только в Туркменистане, а везде так. Теперь, вот давай вот честно, да. Вот давай честно, просто напиши. Где ты там, где сейчас находишься? Если sen Турцияда болсаң, sen yazan болсаң, значит Турцияда. Eğer de Türkmenistan'da bolsаң, sen VPN satın alıp sen bana komentarий yazıpsan. И şu эфирі görüp otursan. VPN минимальный самый вот YouTube açadron, это около 30 или 30-50 dolar arası da bir yarım min mi şu arada ya 700 manat mı? Короче, sen VPN satın alıp şu комментарийni yazdın. Теперь вопрос sana. Sen где находишься? И sen düşünüyorsan şu комментарийni Türkmenistan'da yazı bilmediler, şu zadı görmedi adamlar. Понимаешь? Düşündün. Это элементарно sana, чтобы ты понял, то, что Türkmenistan inakомыслиядан korkadılar. Düşündün. Adamlar öz hakkını bilmesinler dep. Ana şunaka agriyençeni girgizediler internete. Bize dünyadan kopuk. Düşündün. Ava. Türkmen halkını просто-naprosto bara aldılardan yaptılar. Rozvaçkini emgekizler içindeki adamlara. Türkmenistan'a giren adamları аэропортта уже где-то что-то предупреждают, да? Düşündün. Там уже людей пугают. Как ты? Türkiye ben. Türk'ten mi sen? Причем тут VPN? Теперь, видишь, а sen не şey bir hep sen Турцияда? Ты мне скажи. Menin Türkmenimi yere urma dost. Öyle karasana senin diktaturan ülkede oturan adamlar ölen adamları
ölen adamları şöyle ölediler, yok aladılar. Eyesini aktaradılar. Kim bunun eyesi? Kanı bunun karındaş komu. Düşündün. Kanı senin konsulstvan işle oturanı. Eteras. Блин, köp zat. Просто köp zat. Ben desem просто, когда не işledemem bana просто zaplitaytı mende. Aeroportta minlerce adam yattı. Yüzlerce adam yattı. Kanı senin arkadaşın. Kanı senin Türkmenin yeri zadı yüzü yere vuruldu. Kanı sen şu vaxtlar çıkıp aytmadın. Al o arkadağımız dislermi, nime dislermi, nime için aytmadın. Nime için 50 adamımız öldü. 55 adamımız bir günün içinde öldü. Sen çıkıp aytmadın. He? Nime için polisiyalar Türkmenistan'ın içinde benim yine Gir Sakhatov kanalımda duran ment alıp koparıp zındı pagonunu adama töhmet alıp atıp bastıracak boldu. Ne için sen çıkıp aytmadın şu vaxt arkadağım karanların müşahede oturanda? Ha? Где ты был? Han aeroporttaki adamlar girmenin kanalıma. Gir, подпишись, gir. Mesela uları hem gör kezeme. Uyan var önkü çekenlerim. Gir gör. Hemme zat var. Короче, это может быть, да, не каша. Просто сегодня тема такая была. То, что есть такие люди, у адамларам özleri как бы помогаем всем, кто лоялен, а кто нет, будем топить. И кто вы, что вы, непонятно. И вот таких людей gittikçe köp әлі отырған. Шоң үшін мен өз пікірім айттым насчет таких людей. Ладно, спасибо то, что келдіңіздер, то, что лайк бастыңыздар. 138 адам. Да, давайте шуны 30, 40, 50 лайк әдәлі. Басыңлар, пожалуйста. Лайкы басыңлар, не шунда durupsыздар, лайк. Просто лайк 28-те. Давай шуны хотя бы 30 әдәлі. Я вас очень прошу. И подписывайтесь. Мен de ежедневно hepte içi 5 gün açama. Каждый день таза хабарлар bilen sizleri снабжать edemem. Не то, что снабжать. Будем говорить, будем делать разницу, обсуждать, разбирать любые темы. Мен de просто все темы. Все темы будут. Шоң üçün и Туркмения процветает. Да, это только ватан хабарларында процветает. А так, в реальности бара, это страшно. Яна бітті лайк басыңлар, я вас очень прошу. Давайте, вот, спасибо. Вот басан адам бара, бармағына сағылық, спасибо. Короче, шүгін бізер 1 минут 38 секунд, 1 сағат 38 минут болды. Давайте еще 2 минуты. Ким айырды? Давайте лайк бассаңызлар. Вот Боланты 30 и опять кто-то взял обратно. Басыңлар, пожалуйста, басыңлар. 30 әдәлі шуны. Во, спасибо. Короче, спасибо, Сляра. Благодарю то, что поддерживаете, да, то, что пишете комментарии и подписываетесь, да. И Ким маңа донат болжак болса, тоже не вопрос, не проблема, пожалуйста. Тешеккүр деген zat var mende. Giresler и маңа донатан болу білесілер. Менің независимі қалмам. Не то, что независимі қалмам. Мен шөрде каршыңызда ежедневно чикиш этмеме, сілер зат әді білесілер. Как бы поддержать меня и мой канал әді білесілер. И мне было бы приятно әтсәңізлер. И всех благодарю, то, что шүйін келдіңізлер. Было, честно, мне в кайф говорить вот эти вещи, обсуждать с вами. Было интересно. И давайте индикеферда görüşünчек. До завтра. Спасибо всем. Пока-пока.